Zdravo, ja sam Aleksandra i ovdje danas imam jednu vrstu tikve, to jest bundeve ili budinke, i želim da vam pokažem kako da ju ispečite i pripremite za dalju upotrebu. Možda vam na početku tikva neće tako biti ukusna, ali vjerujte mi, ona može da se iskoristi na mnoge načine da bude ukusna i da ju fino kombinujete sa drugim jelima. Ono što treba da uradite je da ovu tikvu operite prije upotrebe, da ju isiječete i očistite. Najbolje bi bilo da ju prepolovite. Pazite samo ako je tvrda, neće ići tako baš lako. Vidite kako ona fino izgleda. I sada uzmite jednu kašiku i očistite špice. Ovako. Sada kada imate dvije polovice, samo ih presijecite na 3 dijela. Ovako. Ovako, vidite. To bi bilo dovoljno. Sada je potrebno da ovo pečete na 180 stepeni oko pola sata, zavisno koliko vam je ova tikva tvrda. Znak da je dovoljno pečena je kada ovako po rubovima počne malo da crni, to jest počinje da bude prepečena, ali možete isto tako da provjerite kao kada provjeravate krompir da li je dovoljno kuhan. Uzmete viljušku i samo ovako malo zabodite i vidite da li je ona dovoljno meka. Nakon toga je potrebno da ostavite tikvu da se ohladi ako ju nećete odmah jesti i onda da ju pripremite za dalju upotrebu. Ovako izgleda tikva kada je pečena. Ono što vi sada treba da uradite je da samo ovako lagano iskružite, to jest izvadite ovaj pečeni dio, ovako, i stavite u zdjelicu. Ili još jednostavnije, možete da uzmete jedan manji nož i samo ovako ogulite tikvu. Vidite. Ogulite sve čvršće dijelove i ovako sa strane isto. Tako. Ono što vi sada možete da uradite je naravno da jedete ovu tikvu sada ili da ju ostavite u zamrzivač. Mi obično iskoristimo samo malo tikve sada, a ostatak stavimo u zamrzivač i onda taj ostatak koristim u juhu ili jednostavno izvadim onako i napravim sa rižom. Ovo je vrlo praktično jer ako želite da pečete onoliko tikve koliko vam je potrebno, onda ćete morati stalno da uključujete pećnicu. Na ovaj način je zaista lakše da se pripremi i sigurno ćete iskoristiti cijelu tikvu, a ne da vam onako ostane u frižideru pa možda ju poslije ne iskoristite. Ono što sada treba da uradite je da samo izgnjičite ovu tikvu i da ju spremite u zdjelice za zamrzivač. Tako. Vidite, tu ide vrlo lako jer je ona fino pečena. Tako. Ili možete isto tako da ju izblendate, to jest da ju izmiksate sa štapnim mikserom. Evo ovako. Sada uzmite kašiku i prebacite ovu tikvu u zdjelice. Zatvorite posudicu dobro i ostavite u zamrzivač. U narednim receptima ću vam pokazati kako da iskoristite ovu bundevu. Sljedeći video će da bude o tome kako da napravite jednu vrlo brzu i jednostavnu juhu ili supu od paradajza sa bundevom. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!